Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai tarik ni som ni parit kumsang ni som ni pathin ni Hmar tonga Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin tlangpui Thobal District Quarantine Center a Thledon rongbol tu COVID shipuyakai UZO General Headquarters Thusuk Nampum Hup Tong China Manipur COVID-19 Yearmun Hmar Autonomous Council Indo-Hmar Political Talks Assam Tuilinin Zulting Apan Polsom le Polsom Pani Exam Nei Loading Khauthik Thi Rap Thak Takin Delhi Anpan Dr. James D.G. Dan An Loita Tu Hin Chanchin Kim Chang Lemin Ngai Thangai Ti Zani Thlado ni som ni Pasaria Thobal District Deputy Commissioner P.N. Bandana Devi IAS in Thusuk Asimdanin Thobal District Community Quarantine Center a Thledon rongbol tu pakhat chu COVID shipui akai ani ti musuk ani ti inashil Hi COVID shipui kai Thledon rongbol tu hi Thobal Community Quarantine Center a hai Thledon rongbol na contract la in Community Quarantine Center I manizata ding supply tu ani ti in ei thulak na chunashil Thobal District Medical Department tinga thunei tu hai chun thangna sataka la in hi COVID shipui kai sungle ku hai le an thlop pui le sin tho pui hai chu suidokin an reng in mi som thum chu quarantine center a sian nita ti in ei thulak na chunashil United Zoo Organization UZO General Headquarters Thusuk tarik ni som ni pasari Thlado sang ni som ni ina tarlang angin tarik ni som ni paruk Thlado sang ni som niya ZRA Kedra Hayin V Bethel Lalpa le UZO Thuitu Hai chunga Chongbau Thano Manga UZO Rowinrel na ankut anvarol na thua anlung oino thuan punga UZO hin tu nam le polkhom inzom pui nei lova ama kha tangir ani lein hing angthil hi zo nam sunga tlungnok tano sin annuma atul angdung zuya malak anin peithu le public rally chen khom nei dingin anin peithu an thusuk chun atar lang sabok Hmar Christian Leaders Forum Executive Committee Thlado June ni som paruk sang ni som nia ne chun ei hun pal mek le inzomin nampum hu pa tongchai voisun tarik ni som ni parit chomadar soma nei dingin arota sin khom lockdown hup sunga la ei ni lein tongchai hun rut hi sungkwa mangel dingin thutluk na si mani ti in Reverend Rohminglin Pakhungte Secretary Hmar Christian Leaders Forum chun in thrit tirna asim Manipur Sarkarin Thlado ni som ni pasari sang ni som ni Zandar Saria Thusuk asima chun limta darkar som ni pali sungkhan mi som pasari numei som pahni le pasal panga hai chu COVID-19 akai thar musuk anum thuashil hing positive case hai hi district Shan Imphal West a som pakhat Kakchinga pakhat Thobala pakhat le Ukhrul district a mi pali anni tuta akai thar musuk hai hi state danga in thoka hungvongan ni tu chena positive case musuk tapo sangle somku pani anvoi mek active case zaruk somruk damfel zat zali som thum pani recovery rate 39.56% ani tu hin Manipur le Ramputing chanchin thenkhat zani chonung dar nga chena Mizoram COVID-19 yearmun positive musuk tapo za somli parit active case somku pathum damfel zat somnga panga Hmar People's Convention HPCD in Assam Rama Hmar Autonomous Council alongen na le inzoma tripartite center state le HPCD talks femek hun I manichen COVID-19 shipuin leng leya sunzom thei talo chu tarik ni som ni paruk Thlado sang ni som ni khan Guwahati ya put tharnok dinga in big tlangna emergency meeting state commissioner home and political in roina nuya neyani hi huna hin India Sarkar le HPCD suspension of operation SO chu Assam state sunga dingin pot seinok ani Assam Indo-Hmar talk sahin Pu David L. Hmar Chairman HPCD Assam Region
Purem Sangzote, Secretary HPCD Assam Region Le, Spokesperson Pu Chonghmun Lurwarte Hai, Assam Region Hmar IO Inanchang. Home Commissioner Chun COVID-19 Ripui Leya in Big Nan, Harsat na atuk ani thu shilin, Poi ati thu palai ko maantlun. Thumhale thutlang kom hai ngai thak ani zawin, in Big na tlun tling a umwat theina dinga thil tul hai chu shille suk fel ani. Ei palai hain in rem na umwat taro sen tia anin tlun na chu, ngun taka shil tlang ani zawin India Sarkar palai hai chun, in Big na hi tuta in thok chol lawa sun zompei ani ngei dingani ti in an shila. An matinga political solution a an bei sei thu an shil sabok. Chun Center Interlocutor Thar road mek ani thu le, MOS Memorandum of Settlement suk felvat ani tading thu ei palai hai ko ma an shil. Assam IOA ei palai hai ngen na angin, voi ni voi thum ne ga tam khom atul chun, table discussion political ne ngal an rem tibok. Hile in rule in HSC core and satellite settlement political level Assam Chief Minister le Minister dang haya in Big na umzom pei tanga ti in thu suk thluk anibok. Assam Indo Hmar talks le inzom hin, Assam ho tu hai le Hmar nam ho pa mi poi mo I manizat hai chu, in mutlang na hun HPCD Assam Region, Assam Hmar Peace Team, Hmar Inpui Barak Valley Region le Kachar Hills Tribe Headman Association hai in roina hnuya si mek ani. The Hindu Chanchin Bui na zik danin, Central Board of Secondary Education CBSE in, Polsom le Polsom pani exam nei loading angin na Supreme Court a antlun chu pomani. Supreme Court thusuk dungzuin, Polsom le Polsom pani hai chu, an mark lak rule, aggregate mark in result simpek ningan ti in na zik. Assam tui lin chu kim ting nekin lin ting apan dewdewa, mi pui sang tel ta dingin harsat na men lo antlun mek. Tui lin leya thi na tuk, zani sun chena mi som paruk antling ta a. Chun tui linin an in haya chim leya, mani in lummak san mi, nui ni singa sang ni an umta ti in Assam Disaster Management Authority thusuk chun ashil. Assam tui lin hi Dhimaji District in atur na sataka, chun Tinsukia, Majuli, Dibrugarh Haibaka, Baksa, Barpita, Biswanath, Darang, Golagat, Jorhat, Kokrajhar, Lakhimpur, Nagaon, Nalbari, Sivasagar le Udalguri District Hai Khomin antur ve le ti in ei thulak na chunashil. Thlado ni som ni pasari inrin ni jingdar som pakhat achan ve khan, khauthik thihon vanin thim rak khopa tamin Haryana a khopui pakhat, Gurugram an lut ni in KL Guljar Locust Warning Organization, Ministry of Agriculture chun PTI antlun. South le West Delhi Hai Khom nasataka lawin ral ring dingin, Delhi Environment Minister Gopal Rai chun anshittir. Hing khaw hai hi nasatakin anin thlapung theya. Nikhata kilometer za som nga chen antlung thei. Chunan pumne ka rik thil anfak theya. Kilometer hum so nga khaw vaibel sili umna nikhatin mishim sing thum sang nga fak thei ding, anin ramvong thei ni in hingti nga mithim hai chunan shel. Thutlung Tharbi ka mithim le midonril Dr. James Douglas Grant dan James D.G. dan tia shit larchu kumsomrit mi ni in Thlado ni som ni paruk khan van ko na dongin chungting alawin loita. Changer thla ni som ni pakhat sangkhat zaku som thum pakua Birmingham England a ping ani. University of Durham a Lightfoot Professor of Divinity Emeritus in Hlan anibok. Tirkopo la lekhathon hi annik bika, New Perspective on Paul tia shit larani. Lekhabu tha rontlak som ni paruk le journal articles thanem takel alozi ka, voisunni chena Bible in chuk hai ron Paul tak anizing ani. James D.G. dan hi scholars le theologian ropui baka, lekhazik thim tak ani lein, thim na chung nei hai choi moi na insang tak, Fellow of the British Academy, FBA in Hlan aloni. Sang ni pangale sang ni pakukum khan,
Thutlung tharbi ka an pek na le athim na le ya choi sang na le in za na in entir na dingin anti scholars tam takin essay ama ming choya an zik na fast drift an lo suk suk ta shimani hing anga thim na chung chung nei midon ril le shit na zau tak nei ei chan hi ring tu hai ta dinga chan na na sa takani ole khang hai pau kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi seng ro